I veliki pozdrav svima ljudi, moje Beluxi, dobrodošli u moj novi video ljudi, kako sam danas, ja sam pre brutalno, dobro mi je danas počeo dan, škola naravno, jebem školu, nebitno. Uglavnom ljudi, šta ćemo danas radimo, znači ćemo izlučimo pobjednika giveawaya, znači kao što znate giveaway sam napravio prošle nedelje, i uglavnom malo sam pomenuo izvlačenje da bude danas, tako da danas ćemo izvući našeg pobjednika giveawaya i odmah ću da kažem da pravimo novi giveaway, zato što ste vi to tražili na prošlom videu, tamo gdje sam pitao da li želite da radim giveaway sa Fortnite V-Bucksima, vi ste svi rekli da, hoćemo, ajde napravi neki giveaway, tako da ljudi, sad radimo giveaway za Fortnite V-Buckse, pa naravno posle toga kad budemo rekli kako da se prijavite, ćemo izvući pobjednika za ovaj giveaway koji smo malo preradili. Uglavnom, kako bi se prijavili za Fortnite V-Bucks giveaway, naravno da je potrebno da me zapratite na Instagramu kao prvo, to je jedna od najbitnijih koraka, tako da prvi korak je da me zapratite na Instagramu, upisan kao Luka Maksimović, imate sad na ekranu, također dole imate link u opisu da možete me zapratite. Drugi korak jeste da lajkujete ovaj video i treći korak uvijek jeste da napišete bilo koji komentar dole i četvrti korak koji nije obavezan, to ako hoćete lupite subscribe, ali ako već lupite subscribe ostanite aktivni i uključite obavezno zvonce, znači četiri koraka nije obavezan, tako da ukoliko želite me subscribe-ajte možete to da uradite, ali koraci da me followujete na Instagramu, da napišete neki komentar i da lajkujete klip su obavezni. Tako da ništa ljudi, idemo sad direktno da izvlačimo ovo, pa se posle vraćamo. Ok ljudi, evo nas na ovom sajtu za izvlačenje, idemo na brzinu da izvučemo ovog pobjednika i stavljamo ovdje link, filter duplicate users, idemo search da vidimo koliko se vas prijavilo. Prijavilo se vas 631 čovjek, tako da idemo ovdje na start i da vidimo ko je pobjednik. I pobjednik ovog giveawaya je Civić, da, pobjednik je ovaj Civić, Sabit 23, samo da prvi da li me pratim na Instagramu. Da, pratim na Instagramu, sve regularno uradio, tako da ništa ljudi, Civić je pobjedio. Tako da sretni sa svim u ovom novom giveawayu. Ok ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadam se želi, koliko jeste, obvezno lupite like na ovom videu. Ako hoćete da učestvujete u giveawayu, opet ponavljam, morate da me zapratite na Instagramu, da lajkujete ovaj video i da komentarišete bilo šta, i ako želite možete me subscribe-ujete, ali nije obavezno. Tako da ništa, koraci su vam dole u deskripciji i koraci su dole u komentarima, koraci su trenutno na ekranu, tako da vidimo se u sljedećem giveawayu. Izvlačenje će biti tačno za 7 dana, tako da sad na ekranu imate kad je izvlačenje, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!